Zdravo, dragi moji mali, a veliki gledaoci. Ja se zovem Dragana, a vi gledate novu epizodu Eko školice u kojoj ćemo da pričamo o vevericama. Moji današnji pomoćnici idu u vrtić Sveti Sava. Hajde da ih upoznamo. Ja se zovem Maksim. Ja se zovem Sofija. Ja se zovem Đorđe. Ja se zovem Teodora. Ja se zovem Petar. Zdravo, drugarići! Zdravo. Pa nešto ste mi tihi, jeste doručkovali jutros? Da čujem onda malo glasnije. Zdravo, drugarići! Tako, brate mili, da čujem te lepe glasiće. Jeste li dobro? Kako ste? Da. Drago mi je da ste dobro. Danas ćemo da pričamo o jednoj životinjici koju ste sigurno nekad vidjeli u parku, u šumi, kako skače sa grane na granu, možda i hoda po nekakvoj tankoj grančici. Ima onako čupav rep, stalno nešto glođe. Koja li je to životinjica? Šta mislite? Veverica. Tako je, Teodora. Pričat ćemo o veverici. Kako izgleda veverica, Teodora? Hoćeš da mi opišeš? Pa ima dugački rep i ona voli šišarke. Ne šišarke, nego... Voli semenkice od šišarki. Šta voli da gricka ona? Ona voli orahe da gricka. Orahe voli. Voli kesten. Tako je, lešnike, jel da? Voli da pojede nekada i koru od drveta, tada je štetočina, jel tako? Drvetu ne prija da mu neko glođe koru. Nekad će pojesti čak i jaje od ptica. I čak i male ptiće. Dobro, ume i ona nekada da napravi dar-mar u prirodi. A kažite mi, drugari, gde žive veverice? Na drvetu. Na drvetu. Međutim, postoje još neke vrste veverica koje ne žive na drvetu nego na zemlji. One koje žive na drvetu zovu se drvnim vevericama. Kao što je, na primjer, crvena veverica koja, Petra, živi na našim prostorima. Međutim, postoje i one koje žive na zemlji i kopaju nekakve tunele u zemlji, a postoje i neke koje se zovu leteće veverice. Ste čuli za leteće veverice? Da li one imaju krila pa lete? Šta mislite? Ne, nego šta imaju, Maksime? One kao kožice pomoću kojih lete. Lebde, u stvari, o tako? Pa to liči kao da lete, a zapravo lebde. Kako izgleda ta kožica? Pa kao neka tanki papir. Aha, neka tanka opna između, koja je raširena onako na njihovom boku, između prednjih i zadnjih šapa, jel tako? One mogu tako da lebde, te leteće veverice, drugari. Dobro, rekli smo šta jedu, a recite mi, čime one žvaću? Čime mi žvaćemo? Zubima. Zubima, tako je. Veverice imaju veoma snažne i oštre sekutiće. Drugari, veverice stalno nešto grickaju, glođu i onda se ti njihovi zubići troše, smanjuju se. Međutim, oni stalno rastu, čitavog njihovog života. Kada veverica ne bi stalno nešto grickala i glodala, zubi bi je porasli čak 2 metra, drugari. Zamislite koliko bi bili dugi ti zubići. Zamislite. Šta još ima veverica? Ima li prstiće? Ima šapice i ima kao prstiće kao i mi isto. Koliko ima prstića? Isto kao mi? 5. Tako je, ima snažne zadnje noge koje pomažu da skače sa drveta na drvo, a u tome joj pomaže i njen čupavi. Šta, Teodora? Šta si rekla da ima veverica čupav? Rep, malo je čupav, treba da poseti frizera. Rep joj pomaže i da usmeri taj svoj skok kad skače sa drveta na drvo i da održi ravnotežu. Ona je kao kakav akrobata, drugarići, može da hoda i po nekakvoj tankoj grančici. A šta mislite koliko grama otprilike ima veverica? Otprilike. Šta ti misliš, Sofija? 2 grama, pa to je mnogo malo. Ima otprilike oko 300-400 grama. Međutim, postoji i neke mnogo veće veverice, kao što je indijska džinovska veverica, drugari, koja može biti čak 1 metar veličine i može imati i 2 kilograma. Dobro ste me čuli. A znate li slučajno kako se zove ta najmanja veverica na svetu? Zove se afrička patuljasta veverica. Patuljci su mali, jel tako? Tako isto i ta patuljasta veverica, ona bude recimo 7 do 10 cm i ima otprilike oko 10 grama. Rekli smo šta jedu veverice, a ko jede veverice, šta mislite? Ko su njeni neprijatelji? Lasice. Ko? Lasice. Hoće lasice, tako i lisice. Ima li nekih ptica, Maksime, koje će da gricnu vevericu? Orao. Orao. A kako se zove ona noćna ptica što lovi miševe? Sova. Sova, tako je, to su sve njeni neprijatelji. Za njih vreba opasnost i među njima samima.
postoji takozvane sive veverice koje ugrožavaju ove crvene. Znate, te sive veverice su opasne za ove crvene zato što su one krupnije, veće, brže pojedu žir i one prenose virus veveričih boginja. Vidite, one neće da obole od tog virusa, ali mogu da zaraze ove crvene veverice koje posle uginu od tih boginja. A kaži mi, molim te, Petre, da li ljudi ruše kuću od veverica? Veveričju kuću? Gde one najčešće žive? Rekli smo, žive i na zemlju, kopaju neke tunele, rupe, ali žive na drveću, je li tako? Da. I da li ljudi... Tako je. Drveće bez problema, iako drvo nije bolesno. Tako je, nekada ljudi krče šume, čak i one koje nisu bolesne, da bi gradio puteve, fabrike, gradove, je li tako? I onda sruši vevericama kuću. Da li je to u redu da radimo? Ne. Nije u redu, drugarići, šta više trebalo bi da im pomognemo, da ih ima što više, je li tako, Maksime? Da, tako je, drugari. A da li ljudi jedu veverice, šta mislite? Ne. Jedu u Velikoj Britaniji i Americi. Neobično, ali eto vidite, i na taj način ugrožavamo veverice, drugari. Čak ih neko gaji kao kućnog ljubimca. I to mi je malo čudno, ali dobro. Šta možemo mi da naučimo od njih? Šta mislite? Šta misliš, Maksime? Možemo li mi nešto da naučimo od tih pametnih životinjica? Da. Šta bismo mogli? Na zimu one se krivaju Tako je. življeve Aha. koje zaborave, oni ostavljaju da rastu. Jeste. Desi se često da one zatrpaju negde žir, da zaborave gde su ga zatrpale i ako taj žir ima povoljne uslove da se razvije u novo drvce, on proklija i izraste novo drvo hrasta. Tako da veverice, drugarići, budu kao nekakvi gorani. Možemo da naučimo, drugari, od njih i da mislimo na budućnost, jel tako? Da ne pojedemo sve danas, nego da nešto ostavimo i za sutra. Jel tako, drugari? Da mislimo o tim nekim budućim danima koji su možda i teži od ovih koje sada trenutno živimo. Eto, to bismo mogli da naučimo. Inače, veverice su i vrlo hrabre životinje. One skaču sa jednog do drugog na drugo drvo i ako ih napadne nekakva opasna životinja, one će nekad pobeći, ali nekad će se i boriti, pa makar izgubile život. Dobro, drugarići, drago mi je što ste danas bili sa mnom. Hajde sada tamo da mašemo našim drugarima koji nas gledaju preko ekrana i da ih pozovemo da gledaju i nove epizode Eko školice. Ćao, drugarići, vidimo se opet, ćao!